Worlds TV. Rwanda is watching. Let's pray. Mumundire abantu turyohewe hirya no hino dufata akanya ducereze gato dufata umwanya dusenga. Ntabwo turi hano kuraba ibirori. We are not here for a show. We are here for Jesus Christ. He's the center of this event. He is the one, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He's the reason we are here. He's the reason we sing. Shall we just raise our hands and pray? Father, we welcome you tonight. We welcome you in this event. Come and take center stage in this place. Lord, we are here because of you. We are here because of your grace. We are not here because of talents. We are not here to show off. We are here to glorify your name. Turi hano mwami kugira ngo tuguhe icubahiro, kugira ngo tuguhe iteka ukwiriye mwami. Nuza bari uba hagati ya bino bintu. Mwami nuzubibemo, nuzubikoreremo, nuzube intango n'iherezo. Ube Alpha na Omega. Turasenze mwami ngo abadirivyi bose baza kunyura hano bose mwami umve baguwe neza bagushikanyire amashimwe. Let them praise you, glorify your name and adore you, O Lord. And more than that, I pray for that soul here in this place that has not yet met with you, O Lord Jesus. I pray that tonight will be the night. In Jesus' name I pray. Amen.
twashoboraga ubwacu gukora abana b'abantu wahinduye ibyaturangaga duha indirimbo nshya ijuru rirugururwa identite y'aho twaribo ihindurwa nshya ku musaraba none ntituzarambirwa kukuramya kubw'ibyiza wakoze amanga amenye kukomeye mu gitondo kuba izuba rirashe kugeza rirenga kuramya ni wo mugabane nimuze nimuze tunyeganye turi mugi n'amashimwe kuko yagize neza nimuze nimuze twegere intebe y'ubuntu tudatinya Imana yacu n'umubyeyi nimuze nimuze tunyeganye uyu mugi n'amashimwe kuko yagize neza nimuze nimuze twegere intebe y'ubuntu tudatinya Imana yacu n'umubyeyi ntabwo badufite bwatugana kuko hari uwabanje kutugererayo yahinduriye benshi gukiranuka kuramya kutavangiye indirimbo yo mu miraba none ntituzarambirwa kukuramya ibyiza wakoze amanga amenye kukomeye mu gitondo kuba izuba rirashe kugeza rirenga kuramya ni wo mugabane nimuze nimuze tunyeganye uyu mugi n'amashimwe kuko yagize neza nimuze nimuze twegere intebe y'ubuntu tudatinya Imana yacu n'umubyeyi amajuru ntizarabihamya ko n'Imana yakoze nk'ibyo wakoze niyo mpamvu twiyemeje kukuramya amajuru ntizarabihamya ko n'Imana yakoze nk'ibyo wakoze niyo mpamvu twiyemeje kukuramya amajuru ntizarabihamya ko n'Imana yakoze nk'ibyo wakoze niyo mpamvu twiyemeje kukuramya nimuze nimuze tunyeganye uyu mugi n'amashimwe kuko yagize neza nimuze twegere intebe y'ubuntu tudatinya Imana yacu n'umubyeyi n'amashyi menshi Imana yamugiriye neza haleluya reka ukomere amashyi menshi cyane Imana yacu haleluya 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 amashyi 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 cyane
Don't you believe that He is God? Please sing with us. Como fiz
amaso uti Yesu arakwitayeho twese hamwe naco nzoba Yesu uzi ibitugora byose ijambo ryawe ratubwira ngo imigambi dufite ni amahoro naco nzoba ariko muri byo byose ijambo ry'Imana rivuga ngo imigambi Imana idufitiye ni amahoro niyo kutugirira neza reka ubwire mugenzi wawe uti iziteka izina ryawe ubwiza bwawe nzagambara umutima wanjye uratekanye kandi amatwi yacu
nzohora nshima umwami wanje Yesu nzohora nshima 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 nzohora nshima nzohora nshima umwami wanje oh yes cause I'm 1, 2 nzohora nshima oh nzohora nshima umwami wanje nzohora nshima Yesu nawe nzohora nshima oh umwami wanje Yesu reka nivuge umwami shima izina ryiwe uwo mwami agira neza pe birenze urugero yatanguye avuga ntawamuvuguruza igihe cyose yakoze birakomera nivuga uwo mwami yo shima izina ryiwe uwo mwami agira neza pe birenze urugero igihe cyose yabuze nta n'umwe yamuvuguruza kandi igihe cyose yakoze birakomera nzohora nshima nzohora nshima umwami wanje Yesu nzohora nshima nzohora nshima nzohora nshima Yesu nawe umwami wanje Yesu ni mukuru w'umugoroba mu mwijima mwinshi
Clouds TV. Rwanda is watching.